Kada si posljednji put zahvalio Gospodaru što imaš dobrog bračnog druga, zdravu i pametnu djecu? Kada si posljednji put bio zahvalan na blagodati porodice? Kada si posljednji put zahvalio što imaš iskrenog prijatelja koji je uvijek tu da ti pomogne? Imaš posao, krov nad glavom, dobro auto, mir i slobodu, a ipak vidiš ogromno nezadovoljstvo kod ljudi. Puni frustracija, s kim god sjedneš, nezadovoljni. Zašto? Zato što si ohol i nezahvalan. Zato što misliš da si najpametniji i ne shvataš da ti je Gospodar iz svoje milosti podario sve te blagodati. Jer blagodati na kojima si zahvalan, one ostaju kod tebe i još se povećavaju. Ali kada si nezahvalan, gubiš i ono što si imao. To je pravilo koje se nikada ne mijenja. Prije ili kasnije to se mora desiti. Pitanje je samo hoćemo li biti zahvalni ili nezahvalni. Nezahvalnost i oholost rađaju neposlušnost i haos u porodici, kidaju rodbinske i prijateljske veze, uništavaju napredak na poslu, a mi uvijek prebacujemo krivicu na nekoga drugog. Ko? Ja? Ja nisam ništa kriv. Stalno to slušamo. Dok čekaš vrijeme iftara ili sehura, zastani, razmisli i zahvali na onome što imaš, da ne bi i to izgubio. Vrijeme iftara i sehura je najodabranije vrijeme u mjesecu Ramazanu i iskoristi ga da se očistiš od svih loših stvari. Imamo oholost u vjeri. Neko redovno obavlja namaz, posti, daje sadaku, ali počne gledati druge ljude s visine i kaže ja sam bolji od njega. On ne klanja kao ja, on ne posti ili tome slično. Umjesto da bude skroman i ponizan prema drugima, zato što bi ga Gospodar uputio, on se oholi. Oholost u porodici. Supružnik koji misli da je uvijek u pravu i ne želi priznati grešku. Šta kaže? Ja zarađujem više. Ja sve radim bolje. Moj glas mora da se poštuje. Roditelji koji ponižavaju djecu umjesto da podrži to dijete, kaže šta sam ja prošao u životu. Ti nemaš pojma. Dok ti odrasteš, tek ćeš ti saznati šta je život. Odnos na poslu. Šef koji misli da su radnici bezvrijedni, kaže bez mene bi vi svi propali. Niko ovdje ništa ne zna, niko od vas ne radi kako treba. Ja sam najškolovaniji. Kolega koji umanjuje trud drugih i misli da je nezamjenjiv i kaže da nije mene, firma bi propala. Niko uopšte ne radi kao ja. Oholost u imetku. Osoba koja se obogati, ali postaje bahata i ohola. Pogledaj, kaže, kako auto vozi. A ti, još si na onom starom autu. Zaboravlja da je sve od Allaha i da se imetak može brzo izgubiti. Kako si došao na taj stepen, jako brzo možeš izgubiti sve ono što imaš. Oholost u znanju. Neko ko misli da sve zna i ne prihvata savjete. Ne treba meni ništa, niko objašnjavati. Znam ja sve. Ja najbolje znam. Ne želi učiti od drugih jer misli da je superioran, da je najpametniji. I to je jedan od velikih uzroka ovih problema danas koji živimo. Oholost prema roditeljima. Dijete koje uspije u životu i počne podcjenjivati roditelje, pa kaže vi ste staromodni, vi ništa ne znate o modernom svijetu. Zaboravlja da su ga oni odgojili i žrtvovali se za njega da bi upravo bio na ovom mjestu gdje je danas. Oholost u društvu. Osoba koja se hvali poznanstvima, uspjehom i izgledom, kaže pa ja ne sjedim s bilo kim. Samo sa elitom ja sjedim. Gleda druge s visine, misleći da su manje vrijedni. Sve ove vrste oholosti mogu čovjeka odvesti u propast ako ne bude svjestan i ponizi se pred Gospodarom svjetova. Tek tada će shvatiti smisao i ljepotu života. Oholost ne. To moramo zaboraviti. Zapitaj se i razmisli. Vidimo se sutra. Ah, 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 ah.